ay nagtangken at humeng tunggal ada babae adumteng kun dita digdiga damdam malang inag-idan ka edda ay nagtangken at humeng tauray no text makipin at naganen pasaak lang itilod kaya't nan makipalod sa kamangan tibalod kastat ubrak kakabsat uray itanta adan asawak single nakpay kunkunak jakman amun wapay apachandak na duma-duma itibig timak palasang ken balu patulak angin dimteng di degrata adan na anakak nujak ibalay patayendak ay nagrigat gayam di kastuya babaero aha 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 maibus ti pisam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanin dagiti sanikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag amang aglum kaniya ay nagtangka na tumeng tanagadot inagkapakpakanen sustento adawat da nujak ited agyanak natiselda ay nagtangka na tumeng ngemdamdani akmet ngagbekelen dep pa ek ti babawi rigrigat na taraki na hidig ti babae ay nagrigat gayam di kastuya babaero aha 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 maibus ti pisam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanin dagiti sanikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag amang aglum kaniya ay nagrigat gayam di kastuya babaero aha 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 maibus ti pisam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanin dagiti sanikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag amang aglum kaniya ay nagrigat gayam di kastuya babaero aha 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 maibus ti pisam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sanikwa